كركوك واتا منبعي هنرمندانا مقاميجا يكم مقاميجش كلا كركوك بوا علي مردان بوا هميشه اما برز راي دقرين او ياد مسلوك امرو لمراسيمي يادي كوچي دوایی هنرمندی خوشویس علی مردان 4 سال که تیدا برید بسر برشتی مکتبی رخصنی کرکوک گرمیان و هنری ویژی کرکوک لقی کرکوک پیمان خوشه که توانی معنا بجماوره کی باشه و به هنرمندان و لیره کوبونه و مراسمی کی جوان من بویان درست کرد ان شاء الله همیشه و کو پارتی دموکراتی کردستان و کو مکتبی رخصنی کرکوک گرمیان لقی سه همیشه لخدمتی هنرمندان شاری کرکوک دبی نیم سده کوچی دوایی کرده بلام تای سدنگی با جوی بینران و بیسران ماوت چونکە کەرکووک واتە منبعی هونەرمەندانە مەقامێژە یەکەم مەقامێژش کە لە کەرکووک بووە عەلی مەردان بووە بۆیە هەمیشە ئێمە بەرز ڕای دەگرین ئەو یاد دەمەزرێت.